na so dem. Ye kasa so ne fo so kasa. Dabi. Me printing dabi. Troni kasa. Ye kasa so ne fo so kasa. Yesu so atoro sam. Ni pe so atoro sa wo yakoma mu yina. Wo yakoma mu. Se bi kwantro. Atemu asa kwachiri. Hey, ade na metin se teteti na person yim tetedi. Teteye. Teteye. Oba ya wan vanessa kan. Amen. Ade na metin se teteti. Na person force na yim teteye. How? Shebu dim fata ba. Oba ya wan vanessa kan. Wo mi adwi. Amen. Wabra oni miti shape. Ade na Yesu ti ense teteti. Na person force na Jesus ti teteti. Ade Yesu ni ti ense teteti. Wo person force na yim teteti. Adey. The Bible was atemu asan kwachiri. Ne atemu asan kwachiri. Treni akwachiri. No kra hwe so dwom. No kra adan. Ahwe so dwom. Okay, what is sunim say na no kra ni pampa. Dia trinitimi mam. Ena dia trinitimi nyadan. Ama ni peni tia no kra. No opo no kra. No kra ayade ho ye na. Na no kra ayade ho na. Do to free ho. Dia wa ba so be ka no kra no. Ya fom na pa. Troni kasa. Bible ni kasa me ti na kwa sorry. Asemisa. Tie Bible ni ma won you. Yes. Papa, Psalm 128. Anyone not down. Psalm 128 verse 1. Verse number 1. Anyone not down. What's that? See, When you put your sin to train, the only public wood. And one better. You be good and one better. Babu na kasa ya me kasa. The Bible. What is shanu obi osu awurade? Me na me sure Bible na. Me your printing Bible. What's in shanu wa? Obi osu awurade. En shanu ni put the senu hide. Osu awurade. No fana kwen so. No fa nyankopon dan. Akwanso. So nipa no. Sa nipa no. Obedi wo sanu adwuma. Ayi automatic insha. Ya shato. Entituom. Ya programmer to. Automated. Entituom. Dabi. Any bottle, any gallon. Papa, who the waka catching? Kakatrim, Mr. Duty the question. You want who you are examine. What sorry corner but tiny dance? Question no soon. Yeah, question when read the book of Revelation chapter 1 verse 3. Okay. And about Revelation chapter 1. Verse number 3. In Shani do ken kan. Bible say in Shani do ken kan. About a year Proverbs chapter 19. Okay. Yeah. Or say in Shani do head. Okay kan. Men am trouble. Okay kan. Anyone who see a D Samono. Dabi. Also one akwaji galo munchi. One who see a D Samono. Na obi munte maso no. Hey. Because Jango pose say ni ye kwa kan we kira wo. Na uti mu nsam. Na fam abra. No ade di wa tro ni sie. Ade di si we na be mu anya nyamsuro. Yeah. Ya galo. Na akwa dan kwa abra. Check me pono so galo. Omo ko bu petrol. Bakwa so fi. Na galo aye wo say ma. Ade. E we petrol share. Because we petrol share. No. Na Yesu bebia wadanya afa no. Yesu bebia wadanya afa no. It is a wo gie dia wo tai ba wo de kwaso. Ti Yakobon se odi bo ni ba ko saka na dwene a. Atin anije ba wo soro. Na gie na owe waso dem. Wow. Because we say who the book of Luke. Luke chapter 15. Verse 10 Verse 10. The Bible says, "Sana me say, o say san no ka cha yes." Eni je ba Onyankopon amofo ani. Ba wo soro, Onyankopon bafo ani. Odi bo eni ba ko sa chela de ho. So obi akwaji galo ba kwaso a. Odi bo eni ba ko sa chela de ho. Obi wasra gudo. Odi bo eni ba ko sa chela de ho. Obi akwaji bento akwasa. Odi bo eni ba ko sa chela de ho. Obi akwaji sobro so oye. Odi bo eni ba ko sa chela de ho. So for man kuri. Odi bo eni ba ko sa chela de ho. Ti bisa kwa se du anka sa kwa so da so kwa so da na nije ba soro. Ko Onyankopon check butai na enya je sa chet na ya dai. Obai. Won free bonim na de kwa soro. Ke ni je ma soro. Dabi. Kona because of amani amehunu. Onyankopon hunu sa kwa na so wo ye fake. Yes. Ni aso ni nye. Enya. Ati wenka. Ni usakaba living yawe. Na woni botaye we ya wabregu nsamfo na abedi na nsam so ame magaba. Davida. Eni. Me so nkwasi asam so. Dabi. Obadi ya wenfa nsa. Amen. Me ma liberty sad Dabi. Go Bible say mentini an check yi na me di agro kebo. No wo fa na akọ no anyanko be bi sa mo je frem nche. Yes. Enti sa na tede na me pe quality, me pe quantity. Yes, no.
dia ya wemfa ne sense amen omi adwiri ni amen eti Bible na kire botae no yes me so wa kasa ka na ni je ba soro eso ya mani enu anu TV no dabi because wow so hwa mi so asaka kwa so me so kwa so na ni je ba soro dabi o di body ba kwa banti o mo to party o topo abofo mo si awrewo akasorofo o di soro no cause botae de kwa so enye botae me ni je ba soro Debbie so the boy ni asaka na ya wo na wote bi no asa wa bra bob Debbie Proverbs 19 the Proverbs 19 verse 23 and the Bible says already slow when you post the slow and you be konkwam and you pa koinfa and kwam we are ko 2 Peter chapter 3 verse 14 okay. to 16 the Bible already slow also you post and you be konkwam ni slow di nipa dan konkwam nipa konkwam na de okura mu no na de okura oba mi ngada me na me twa Bible no edit na insure automatic already made nipa sa mempa nu o na me faga lo obaji nsuo Shamempoano Shame consulting no member contract consultation fee amen amen no Yako pamfani senka amen omi adwini amen na po bo enie ekoso na ekoso so for one tight aso nyama oje nkode oje wota tanka e start ni swa e do no se pepe duasa do obaje wo no se bi se do no ye aduma onyamfa so 50 Ghana no obayi anya 5 series 5 what ya dey e do condemn 5 series no check no do awurata we e do adu yo se e ti se tu na abo okay tu na abo na ti se tu na abo so me na jam ha so no sa ana asie de bai so me na jam ha okay kodo yem juma no nyam fa so 50 Ghana no 5 series and so no debe isa okay wa so wa jaw ha and wa ko so ha okay ya se wa papa so kan no kra so braw ha papa wa chirem so me na jam ha About your father's account. Amen. Oh, me a dream. Amen. What in your shop? Yes. Yes. Because I got the Bible. We young for so I want to tithe. Yes. But also back up. Don't pay tithe. Don't pay tithe. I don't have problem. When theater, I don't have problem. But because I don't kind of crunch around. Yes. I don't chase when young family. Debbie. Wow. Because unya tithe unya for so I want to tithe. Yes. Now you when you na want to know. Then you go no problem. Not the beer was so. Come and sow seed. Come and do this. Okay. And you by force work. Yeah. You don't know. Open home for so da. Hey. Tikeka when the theater when you mfaso akese o theater no. One na kebeka se bia nka asofo ni nya bi kese fi. En kinkete no ye do asem na foforo bia se wonim o drenu because mrani mu no unya ya wonto. Yes. Me pretty tight here. Debbie. I don't do ni person me call. Debbie. But me just say obi condemn a. Say the park check ni din. Okay. So I condemn no unko or apply the be full break from you. Yeah. And it's why a rare way. Yes. And so I condemn there. Now they were condemn. I send them quoting people from dangerous. So me na jam ha. It's a tunabu. Okay. Wajaha. No aso. Ni hu. Temunchumu ye tunabu pastors no. Okwamu ye tunabu pastors no. Okay. Sisi. We jaw na. Okwamu sisi wajaha na. 2 Timothy And the Bible customer now. 3 What? verse 14. Verse 14. Now what here? What's it? Timothy, what here? Tena de wasua. Tinadia was here. Na wo hunu no kura nim. No kuranim. Na onim no odi ko so won nchen. The kwa usia won nchen. Na to furu mo frase. Na so furu mo frase. Edim twa konkon na wonnim tro konkon no. betima mo hunu nyansa. Ebetimu mo hunu dan. Nyansa. Afa Kristo Yesu jidie so. Kristo Yesu dia so. Jidie so. Ni jidie so. Akonkon. Ya konkon. So for say pass through God. Pass through ni niam bi mo. Na na de be hunu nyankopon. Mesi anya no kura oto. Debbie. Obutai o de kwaso de den. Check obutai, mesi obutai ni bu fo. Nyankopon nim won asakra o. Yes. Onim won e kwaso no kura bo. Nukrem. About the Father's account. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse 2. 2 Timothy chapter 4. The bad son of the botai no. Anya botai o kwa dan kwa. Yes. Hwenisu. What the pemu kasam no? O se we so for pem na dan. Kasam no. We so for pem na dan. Na kasam no. Remember sleep asem na dan. Atie. Jinam. Jinam. Ebra ya ni dia nyem. Ti mi nim pefese bi jinam. Ah. Ye.
Any the enyim. Yaten. Ye yaten. Kanim. Menam chobabu no. Dabi. Wasi yenye den. Kanim. Who said nka be kawe Yebe no? kawe ni. Who said buti se be buti? I know there. Who said he be good headings? Who said nka? Be kawe ni. Meka na ma preme nkwa. Meka na ma preme nkwa. Oh yes. Because obi fie babu ni ye. Wasi kanim. Wasi kanim. Tufu. Abuji chari. Ti ya word abuji chari. Any chire nyinam. Chire. Nyinam. Na bra bi me ba. Babu ni se ye ti asese ye wa ni ye ya no ye dimi ni. Ebra ba. Se bra bi ba. Wori ntia chire Ni ba mpen chire pa. Eye die be ko dan kwam no. Adentia. Enam se. Wasum ye omuhini nti. Wasum ye omuhini. Wabɛboa nkyɛkyerɛ aboa so. Ɔmma nkyɛkyerɛ pa no nya dwuma. Na wɔbɛfom kwan. Atwom wafiri nkyɛkyerɛ pa no. Sɛ de wara akɔne teɛ. Ɔno nipa ne bɔne a wɔtim to ɔmpɛ so be preach against him. Wɔbɛyi wɔ so afiri nokora no ho. Eti ebe nipa ne bebree yi wɔn so afiri nokora no. Na wadane akɔteɛ nansesam. Den anansesam. Eti the word of God go and listen to nyame asɛm no. Ebe tani to den anansesam. Tuba se fei nsɛm na eba no. Enye nsɛm a eni nan. Basabi. Aso kotu aso nko. Hallelujah. Amen. Oba dia bani say Amen. Eti asɛm na Bible no ka no. Emu do. Obuta de kwa so ne say. Eti ne se buta ni ye dan kwanti na kwa so ya. Entem pa na bu nkotas no. Me ya waste me time. Okay. Me nya feed ni ye. Yeah. Bien na also de unya. Ni wo honhom yi. Ye beba wutirim no. Yes. Eti me kopɛ asɛm no mfusu a eba ye me metimi nyini wo honhom akoda nkwam. Papa me se kaka wutirim. Obuta de kwa so ne e wo wa mu. Asɛm wo. Anyini ho e wo wa mu. Yeah. E wo wa nkyɛn. Kaka wutirim na ne wadom bre. Amen. Buta na de kwa so no. Tie nti na kwa so. Madam for me na see me ngoja no na ko ya na maka ho. Okay, because of the interest. Uti den. Uhu den. And then what don't Amen. Then on kwaje. Amen. Bible ne tufu. Osi hwe no ankotu anamo ankotie den. Anansesam no. A problem. Yes. Tim wadwe nya sharp. Na kind the book of Luke chapter 10 verse 38. Luke 10. Verse number 38. So obuta ni dia. Luke 10 verse 38 no 38 was Martha and Maria. Was Martha and Maria. Na ba sa wori kro no. Was baby Yesu Kristo yesu okokora bi ase. Okokora bi ase. No baby your friend Martha. No baby a friend Martha. Atwi yaje nkwam say Yesu bra besra yen. No wo nua baby your friend Maria. Yesu Kristo kofi on okoto Martha ni nua baby a friend Mary. Ah otene rade na ase tie na sam. Yesu tira so okasa no a na Mary tira Yesu nkyɛn. No tie na sam. But also what je ne niam bi. Otie na sam. Asam no? Also otie na sam. Yes. Dey na si wa. Na Martha de. Obra ne wase som. Ono de na wo hye kitchen. Obra ne wase osompi ho. Ko. Na obegina ho ka se brade. Na opie fi kitchen wo na obegina Yesu. Won yese bi ni agya me nko ho. Wa babetu ye. Na me nkwa me som. Me ye aduane Abraham wadi. And I mean, Kwana Misha kitchen on a match, blah 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 blah. Has a melody was see when China 80 catch a miniano 80 years. No, I saw me and no me saw me move. And already buyan say, I want your gin come see a mata. What drink, how, dear, listen. The baby how, but they don't know. The baby how, almost metaphor was some years. Wow. Again, no, we just have no him so ye never years in and we are perfect. Papa Bible Kasa. Bible Kasa. I was a Gianino Yama, I am perfect. Bible Kasa. And you are back, you soon in your body. Yes, it's Yan and Prahe. How was it matter? What's the matter? Matter. What drinking in our house? Adia bi akuna here. Maria dear. Were you dear? I want to mean you one inside. I'll be telling you one inside. Be the word. 2 Peter 2 verse 2. 2 Timothy 2 Peter 2. Mompe asabni so konko. Basem ni fom ni no. Yempe ni konkon no. Say koko how say. Hallelujah. Amen. My brother, na mani wo ma konfagie mu. A lot of nipa bebre a omo waste your time. Hey. Me say you so shake kichi wa ye duane ma Yesu no. And mo beboa ono. My brother.
Yes, we says Adrian Yono, or ye Adrian say what yes, or dim Mrs. Ya, the toilet becano, or shit here to a book. And I'll be back to no check. Union or tear what ye what tea yamia samno. I don't want to be you in some Yadiane. Yadiane, Bible Casa. Nyadiane, the Bible number your warning. Yes. Oh, the book of Romans chapter 14. Yes. Bible not catch verse 17. Yes. And the Bible can say Romans chapter 14, verse number 17. And the Bible says yet you about the assam. Bible can say what's on your company? What's on your company? And yet did you know? Did you die? Oh. Never buying any idea no budget for no budget for I am training. And yes, you get I know who could any year. Make up trouble. Debbie. Amen. Oh, Bible Casa. What you put two for that? Yes. I am able for me. Papa Mabu for me. I mean, my Babu. Yes. The Madia Bajon. Yes. The Madia that would be you one. Yes. Mother, that's what you want. I'm able for me. Martha, accusing your bano. What does it mean? Too much. Yes, I could do that. Bomber said, you know. Martha was share yes to talk or compare your love, man. But you're not your love, you know, some practical preacher. I was a year to one way, Nipper who be caca, maybe and you have 12 Debbie, or without them, or Butayo the other. Bible can't quotation you. The book of Luke chapter 38. Matani Maria. A bass walk chrono. Bible said bass walk chrono. Or Cocrebiasi. Yes, Christo. Or baby your friend Martha. No baby a friend Martha. Efanu Kofi. Or new baby your friend Maria. Anna Mekamba Banam Yamashi. Martha no fire yes. Or not no cofa. Asemura no coy. Cofa Semura and Co. Wapuasamono. Do us no apostle. On Rediani. Hey, we are software maboom for Debbie. The word of God no confer for Yajin Quan. Yes, be fear. Feed yes. Nyadiane. Would yes be fear. Feed yes. Nyadiane. Would yes be fear. Feed yes. And Nyadiane. Would your pap fear feed yes? Oh, yes. And Nyadiane. True yes, no, as na a Dianiaba. Yes. For years. Oh, never be our friend. Could do no bad what if you friend marry. Or not never I didn't see it married the whole years to tell not starting. Yes, you don't know on the tire. It was satisfied about wedding. Maria Trana so ding. I know tea and us no tears some. The matter dear. And I chill brand new never be and I chill, not chill, and I chill, and I chill. What a chinyama. I don't mention our say. What's your kitchen walk up and go? What's your kitchen walk up and go? Casamina Jaminko, and obey Dragon was a woody yes, Messiah. Casamina Jaminko. Casamina Jaminqua. Namin Quamesum, Namin Quamesum. Eddie Catcherano, no Catcherano, no Massomimo, no Besum, or Besum, or the Indian one. Oh, Yasamno, and Comebiani. The members the the word of God. Yes, praise be to the Creator Yahweh. What do you want for this? Amen. What poor someone? Eto akizu ninia ba ne pe ninia ba ne nkasa yo asemi wura be yia no asemi wura yia no e koma wiase nyina e koma me e koma wo e koma obiara eti na bisa say wo e di na kwa sorry listen to the Bible erade bu na no say Mata okay you say Mata what dream na how wo ma be wo do how wo do Adia be a couple here. Maria dear. Where you dear, you not and no warning to me in something to me finish or even walk down. Be to me, Debbie, Mr. Bankum, yes. Obashitiago. Dear Babu, yes. What you are dear being to me finish some. Yes. Now how? Obadia one for the sun coming. Dear Tina, sorry. How? Then what do I my brother, me too fundamental sabre. Yes. Now, Pastor Palmer, and you so quite any year. How? Never we hear.
Oh. Obadi e wan fa ne sanka. Wo mi adwene mu. E di nani wadom le ne kwa gye da wo. Papa ma abufum. Enu anu TV. Nyabotre. Ya TV no. Emi yaso be waste time. Na be wu na semni ni ho. Na nyema na do to so nya beja de Ghana mema. Hey, beja de ha. Mato 24:35. Osu ni asase be twamako. Osu wei, eni asase be dai. Be twamako. Osu ni asase be twamako. Na me sam de. Osu na dia ba dia. Me sam de. Twamuda. Wow. Osu wei dia na we ni ade obi ntimi nyi infini sam. Yes. Woni so be fra asase we fasi. Woni so be gobu akọ. Yes. Angofo tete wo tete mi o. Na esi me ehufo. Adaji ala. Usi mo ene. Obadi awen fa tete. Amen. Na muti na ye se Jerome mo bi asofo bebre ambeto Jerome ye preach me adam payo eti mi em fa chi nwuna na eye me ya Papa J woko ka bebre amem anka asofo bebre wan kasa tanko satam ka o mo amem militia sidia onso nsamfo ni we bia so na sidia acho obadi awen fa tete o mi adwin na ne nkwaje da ena somofia ye adwo na nkraman enya da ene obadi yawe omfane sanka omi adwinu ena Bible say osu we ni asase be dai asam no ensam de ntwamuda tie tina kwa Asore question wo de wo azame ho be say and so we are waste time o sell bre yes o sell bre so be frasa asi we so dia and Bible ka oni so bia begu the president you to obewu the vice obewu police obewu soldier obewu driver obewu yogo sala bankura wachewura ayi me pacho driver me pacho ajia obewu pacho laji obewu pacho wachemai obewu pacho una win una oche obewu azan obewu Langard osofo yere obi abewu na kunta be na de Second Corinthians chapter 5:1 Second Corinthians chapter 5 verse 1 so anytina who family pedua so who family pedua ni enim say na me okodwa minim say so na dwi ya sase so tumadan ya na da hono asem ni mu ayedu ye dwi ya sase so tumadan ya atutumuta ebeda yebedwiri wasase so dan tumadan yebedwiri wasase so tumadan yebenya efiefie Onyankopon o se buta ma kuni wow nda so omo didi ni mapa yes owo fa se kebu yedwiri wasase so tumadan yes yebenya efiefie Onyankopon na ni be firi pedua we mu am yedo akoko hye fama ko mo kan ni firi pedua we mu ipa cha yedwiri wasase so tumadan eti ni pedua we no uni okra na otim yes eti won tumadan a wo hyem ene de mitimi ene de wo so tim a wo hyem ene wanu TV no ene o se ebiri baba ye bedwiri edan no kese ubewu ube council gubu na okra na afiri ni pedua yes kanu na afiri ni pedua na abeka ni pedua no yes ye bubu dan na to agu yebenya efiefie Onyankopon na se wo butan na ade kwa Asore ni papa ena obenye efia efiri Nyankopon edan ya wonfa ensensie yamfa doti anyo hoda osoro efisa yemu de na wemu de yesi apeni wemu de abrabra ne ebon obra ne ohaw ndadwiri wom ne ye ne agina se na ye wasase so ye ne agina se ye be se ye fia to se edan se bo se dan ye fra sase we so ye be se ye fia ko ye ba ko se ne fia e wo osoro ho eti pacha obota ne se de nti na akwa Asore enye me bia odi wani ato so no be jane ha yes woni ma me ka kire eno de na na ba ne sa na mata asem Yesu ka kire yes wa ha no ho kwa yes na ni aba na yidi ye edan kwa be bra yes me ntai wo bia Debi me nu me ntai wo bia o Debi me ensamfo na me tan yes me ntai ni pa Debi Nyankopɔn so nim sa me ntai ni pa Debi na samo dia fuma minti message bi wo hono message no Bible no ebe clear no yes e clear no a e se kan etwa we mabumfu Debi mabumfu na Bible me nya printing quotation me nkoto fifa dokoro Debi when hwane ubie yi oba dia mfa ne sanka o mi adwiri ni eti chokonko si ebe dwiri yes ontuma da we wuni mu a ye be dwiri me die a Jeremia ye dwiri ne ye dwiri ni die ye dwiri Isaac ye dwiri Obadia ye dwiri ye dwiri o Yesu kre ye dwiri die na mfunu ko obia Paul ye dwiri die ma ye dwiri die eti nyame na me nchemo na so nchemo eti odi owo nwura me a me catch your plane say hallelujah amen me kwa beba yes no de
betra Debbie. Debbie. Nyadia betra da. Debbie. Ani Nyankopɔn so nkumi a wotimi nkumi da to. Obadi ya wen fane senka. Was ye be dwiri ntuma dan to that you share bottle ye be dwiri ntuma da we. Ye be nyefie free Nyankopɔn di botai papa. Enyina so pa no kwa asore no. Ono ne botai no be ma ne dan kwa. Yes. And they be so how on be how on bragu. No kudem. And then what on bra. Then on kwaje. So what tie me Matthew 7:24. Matthew chapter 7. And the Bible says verse number 24. And the Bible says Obotani anyaso adansi. Was you obotan and then anyaso adansi. Obotani anyaso dansi. Yes. Obi otemi nsam. Yes, see obi adan. Otemi nsam. Obi oteni nsam. No yo no. No yo no. Ye de ma to obadwen ba. Yes, see obi oteni nsam no ye de ba to obadwen ba. Oto na ban obotan so no. To na ban wadan. Obotan so. To na ban obotan so. Osu kase atoy. Etitie obeche unyame so nyina so ne botae. Nsuo toye. Nsuo yiri. Wose ba ko to ni dan na ban e wo botan so. Eti unyame so nyina so na ma kira we. So di ko sini paso a owura be ko Papa. Ube no Papa. Tie ba. Wose Den. na osu kase atoy. Na nsuo kase toye. Nsuo yiri. Nsuo dia be to. Inframa boy. Inframa dia be bo. Ebo aban no. Ebe bo aban no. Anhwiase. Timi hwiase da. Efrise dia. Otofa pem no obotan so. Ti si botan no so. Or the fapimi si botan no so. Yes. Fapimi sinkuto so. Eti adongo so. Debbie. Bible. Verse 26. Verse 26. No obi otemi nsam. And was obi otemi nsam. Na onyo no. No mfa na sam ni nya dwuma. Ya de beto obakwasia. Beto obakwasia. Oto na ban e wa anwiaso no. Oto na ban wo den anwiaso. Osu kase toy. Osu kase toy. Nsuo yiri. Nsuo yiri. Efama be boy. Efama be boy. E be boy aban no. Na boy aban no. Ahwiase. Ahwiase ne so. Ahwiase ne be kase. Eti tie bi wa o. Tie bi ye wa o. Yes. Mata. Hey. Afa hunemu ade. Yes. Mary, yes. So what you be dear, Botania waya, young copy, the book of Corinthians. Yes. First Corinthians chapter 10, verse number 4. And the Bible says, when you know from Anomadia Croc, what no free who from Bota and do what you know, or Botani Christo, what's what Botani waya, Christo, and the Christo Diano. Yes, was shut about. Yes. O Bujidia Botani si Christo so. Hey! Ujije ni butan esi wanso esi Kristo so enti Kristo ni wo butan ti akwa se me ko hwe dan kwa efri agin kwa mezi yes oni ti na akwa sori ujije ni jira Onyankopon ni do ba mezi ya no so oba dia so eni Bible se men kan se min show eni hwan na oto ne ban ni wo dotie mu no Onyankopon bo nipa o ka se wo the book of Genesis chapter 2 verse 7 Genesis chapter 2 verse 7 Bible was Onyankopon de form dotie nyiro nipa Onyankopon de form dotie ye dan nyiro nipa e de form dotie nyi nipa do hunkwa mi egu ni mu e no hunkwa mi egu nipa ba be okra ti asefo nipa be ye okra dan ti asefo o de form dotie da nyi nipa o ba Genesis chapter 3 verse 19 ti Bible was when fifre mu o ka ti onipa Adam no fi dotie when fifre mu ana be di akosi se bese na kodotie emu na oyi emu ni eyi ufri ye wo ye dotie eti hwan no to na ba wo dotie so no obi ani gidie butani si ni pa so okay nenya Kristo so yes odini ra she ni pa to ba Psalm 146 Psalm 146 Bible says verse number 3 the Bible mon fa mon to ahemfo so Bible say fe won to ahemfo so ano ni papa enkwaje enim ne so so je bia nya dan oni papa dan enkwaje enim ne ho so enkwaje ni mu wow mo free ko oda sani pa ku ne hu be free akọ osan ko dotiem obesa kwan dotiem danara ne tire mo obo ye no tire mo obo fa ho ayira bo so be bo ayira obuta ni ba bia jane nye yes ba bia jane nye na bo afu me obuta ba bia jane nye me ko ko be she break aba hallelujah amen ye do bo ade ase odo ba wutie se topic no wutie ase ye ba Infa na woto aban ni si ejina hwan so ye jina akwa Asore topic no yes to kaka tiba be hunu botae no yes so botae ne beje wo nkwa Onyankopon be cheke fi adwenya akoma num yes ohwe me ohwe to cheke adwenya cheke akoma no yes wo he botae ntia ode kwa Asore nukulem bi kwa Asore so ko bapo taina no bi botae no enya nyina so ne nyenye emfa dan kwa mbenso ne ya bremo den ti na Matthew no ka mi obi so won ti mi samra back bi wo de tie
asɛm no nyina ni Matthew 7:24. Matthew chapter 7 to Yesu Kristo verse number 24. was it yen yo Obotani anwea so dansie obi a oteme nsam so obi a woten Nyankopɔn twagya ya wɔ nasɛm no yo no no odi asɛm no so no wodode beto badwemba na se nipa de na koto badwemba oto na ban obotan so no na ban ni gidie butaye no to no obotan so ensi onipa so esi butan so yes na nsuo beto wo su kese toy nsuo ni toya nsuo yiri nsuo ni be yiri inframa boy aban no bia foundation ni sini anhyiase timi nhyiase da efrisa nsuo mfa nsie mata da bi okache ni se mata woni aba Mary wo yi die ye na obi ntimi nginya dan efrisa na mata dwendwe ha no ho tuma ha no wo nyama material things yes the Bible was it and the Bible says na ebeba aban no o se from the bobo aban no na anhyiase efrisa oto fa pem no botan so pem no botan so ana me chew say wo gigye no wan gigi wan Nyankopɔn gidie ana obi se me nipa bi me brenti na me kopa bi mo bi anase dai ana mo benti na akwa sore no ana Bible ne ka chew say botan no the book of 1 Corinthians 10:4. And the Bible says, "One you know from Anonia Kro. One who from Butaya. Who from Butaya? You want to know Butano ni Christo. Butani Christo. And so what you na? Ya who ye di foundation in Jina. Yes. So what you Christo di? No money that swap. Yes. No tree Yago Passam. Yes. And Yago Pasha Diaso. Yes. For the down quite brown. Yes. And me preacher me do any mono. Me catch me mama down quite my house. Yes. And what yourself from to Tonabai? Wo be biara otemisam. No be otemisam. Na onyo no. Onyo. Ya de ma to ba kwasia. Ya de ma to obadan. Kwasia. O de ma to obadan. Kwasia. O de ma to bakwasia. Oto na ban anya so no. Oto na ban o de anso. Anya so. Declare na wie. Yes. Did not kosi butan o de kosi dan. Anya so. Anya so. Usu kesa toy. Wiase. 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 Ubedi ye. Na mo tu kwan. Fagalo bagis. Chiame mpoano ewiase ma nyema ebetimi agye won nsam anu se sadi pakuni de wasi wa hwem yes osu kese toy wasi obeto iso yiri owo baba eframa boy o frama baba baba aban no na wo ka wo se gugu se kabo ehwiase wa hwiase o na hwiase no so na hwiase ne ba no so wu a dan ko ni wo ma wo dabi so what be di wiase achi mami awutie me anwemu na wuti na wuto ban no wo gigeri janwea so na anwea no ne wan yakwa anwea no the book of Genesis chapter 2 verse number 7 Genesis chapter 3 verse 19 Bible says verse 7 no onya kwani yakwa the form dot here onya po the form dot here enyi no nipa ana di nyi nipa nkwa hu mi eguri hwe no nkwa hu mi eguri nipa nipa ba okrati asifo so le ba ya dan okrati asifo what free dot Buba verse 3 verse 19 3 verse 19 when in fifrem was Adam when in fifrem and obedi die and obedi die akoti say verse na kodotiem every say no you free dot verse na kodotiem eti baba wutiem ye the book of Psalms 146 verse number 3 say and found 20 paso yes Psalm 146 and found to dot yes say wa so verse number 3 baby I will see you by ni sinam wa wo baby I will to foundation wa wo listen to me mon to info so found 20 for any papa enkwanye ni mu so bia nkwanye dan ne ho firi ko na dan nipa na do wrahye nu ne ho firi ko ne ho firi ko ne ho na firi ko osa ko dotiem obekodo ahifa dotiem danara ne tirim oboye no adwin bi o wo ayira foundation no ejuragu hey so do ho to wiase awunyade so a ba kan sa gubo ashiri wiase can Psalm 140 Psalm 49 verse 6 what do you want to ni paso what do to ahunyade so na bi mu diom say na me kwade ya me di yie oh yes betimi di yie o tu be do ho ba to ahunyade so what do want to ahunyade so wasi anya wo so gigye ne fa pa wo mu di o mo ade dudu o wa ho na start ye ne we o do ade do be wa ho tie Bible was your near to you da na so say onye ntimi nye wo dad e wo da hia dem o timi mo Nyankopon ni patade on timi fa ajapade bi nyem patade ma wo da dam frama ne bebo no hey tie Bible wo mo kra tie bo den e ban sa wo kra ne gie ne bo be ya di because en sibutan so esi ahwea so e te ban ja ho kokora e fe ban sa wo be ja wa kokora
Hey, Bible kasa. Want me trust yaranda? A question say be catch what you pray. Pray wa hunya de. Na botai na wo de sum Nyankopɔn no. Anya honam sum. So what hunu damena? So what why you say adamna hunu da. Bible said that be counsel gu no. The Bible. What's no hunu so nyansafo wu? When we say fe nyansa ni timi wu. Sa so na nkwase na jimi fo so say ya. Na be si Martin so pepe. So badwem ba ni si ni dan si botan so. Yes. From the boy here no. Antini anwiri. Eti abonefo. Ani atenifo nyina wu. Yes. Wose sa na ode ba honam no anyansafo wu. Yes. Ana nkwasiafo so. Ani jimi fo so say ya. Won so ode abegyina oti ojimi fo ne de osini dan no hwan so. Osi wo nipa so. Osi wo wiase. Ode afa wiase ahonyade niamam. Na omu chamuma obi a obedu won de. Se de oprinya ye no a wantimi ensi botan ne wagenkwa no so na ne enye dan kwa ne si na no so. Oja wo ho de ma binum. Oja ahonyade na obri ni mogani no. Oja ma binum. Obeja ma binum. Won trimini won because eye na bi mu dadwe no mutrim adwe ne se. Ani sa omo dan betra hoda. Dan betra hoda. Omo fie betra ko se won to atwaso. Betra ko se won to atwaso. E to mo de won dia toto won sa se so. Dia toto ni din fie ho. Ha. So person di din. Oh hallelujah. Amen. Bible nen kasa o. Tio. Na so ni ba wo ani die won tram. Ni ba wo ani die mu no. Won tram. O te sa mo wo yi won ho. Ni pebe se emo a. Onyekopon ku wo yi won afiri wo won nia ni da so. Okwan nkwasiafo faso ni e na me twa Bible no bi wo se okwan ya nkwasiafo faso eni butai na omde kwaso no eni nine da bi dan kwanim won so mo pa wonu asem no won wo pa wonu asem won di we ya chi won so di san kwasiasem we ya chi ya chire no makoto e chire no wo boa won asama no se nwan ya kram nyina de makogu asama o wa hwa won so amakogu owo hwom so munye ni da so atini fo no na atini fo bo bra pa tia won so hallelujah amen Bible ne kasa chira wo obuta ne nye ana mi tu fo amabu fo me enu anum ti dabi na no wadom ba na no nkwaje papa mami butai na de kwaso ne butai ba ya Yesu ahye wo bo Onyankopɔn twadiampo ya wonam doba bizi aso wa hye yem bo eto butai na de kwaso ne se odi gire mat wiase so dia ene wa bragu ubedi dokonkwa asama na be se wa ho fa asama na be se wa ho fa wo munya trabia bio na wonya trabia biom eto kan Bible no a hwe wo ye papa na dwe wo kra ne ba bia wo kɔ wo ka ye Ecclesiastes 7 Bible say o se ka chapter 6 and the Bible say verse number 7 odi pabra obre nyina wo so odi pabra ya den obre nyina odi pabra obre nyina obrema na no na so de clap no de nipa clap no emam hallelujah amen Psalm 118 verses number 8 Psalm 118 obrema na no verse number 8 de ne clap ni mem de ne clap ni nyada yi emam wa Christians akana sam na wi yentie Psalm 118 and the Bible says verse 8 kasa se wo twere wrade Bible say oni a wotie me na ese se wo ye den wo twere wrade ene mi tu fo twere awurade sense wo de wo beto ni paso wo beto ni paso sense wo de wo beto ni paso yes twere awurade ese se wo twere wrade ese ye twere awurade sense wo de wo beto ahemfo so beto ni paso hallelujah amen we are not kwasa too okay Bible in kasanchiro Isaiah chapter 2 see Bible verse number 22 and the Bible says what say monta mufro nipa mum yentwie mufro nipa desani ahomi e woni hwirim ahomi e woni hwirim na so nipa no wa ubeto ne e woni hwirim bejem so nipa no ye bune den kra maka chemeche gbe me so mfa monto me dabi asem na mdiama obabra bofua ala wasem wa wasem samnum do Paul kasa mo hwemi nsua me a no chese hwemi sua no de ye Nyankopɔn se de hwe Kristo sua no yes but Paul kwase emfa ye won to no so yes ye de hwe na sua no Kristo ne hwe na sua no ti Paul hwe Kristo sua na eso hwe Kristo sua no nko hwe Paul sua no ko so no hwe Kristo sua yeah wow what an interpretation hallelujah amen oba de fa ni se amen omi adwini amen ate dem fa won to no so but you do hamo yes
Ophobia wu ko no man ko to atamuo ko to atamuo do ti from asum do ti from so fonchen anya ne edi bu aten no all reverse so anya ye aka to ma warning say go and listen to the word of God. Yes. Men ko ti ne ma bi fa galobla fa bra be say la bi say me akwanche ko fa achidi achibla na wa obi also we graduate so for akache so mo akwanche kokoto owoti ni petenta kraba on fanye bi mfama na we sim pam pampa he graduate sekura wo na graduate mu woni na graduate market ehwe petenta kra a whole graduate eni owoti uso de wo ye na fedi nti wo sa dia show briefcase mu so for tibika che koto na ntwa bebembra fanya nyam fanya kwankyere ma na do watu eso na fama ni muda ni mu bebu agu obade kasa kyerɛ na na dwi awie anopa yi na no wadomre na no nkwaje da ma bu mfu de meka no da bi hen wonu TV ni so ti asam na meka no yes dia nti dia kwa Asore obu type power de kwa Asore ni say ene so to bu na ye calculation na bi say what di for wow wow unyina so gira ene no wadomre na no nkwaje da e ma bu mfu asam no mame asem ni nu mu asem body papa and what catch the book of Isaiah and found to what say motumu fro de pa o se twon fro ni pa ahomi e woni huni mu na so ni pa no awu ya ko John ye buni den kura o se ni pa ni buni den kura se ni pa ni buni den kura kan John yanko John chapter 5:28 verse 28 yes say bobi ho mama wanya mwa o se mama de mi kan nyam wa if say adoro ba say do bi beba one order kamra mu obetu de pama ne tu ya botan mufo no botan sofo eni botan sofo tie obetu de pama ne o metu ni papa ne ni wa fredi ni papa fredi na wona oyo papa no wona oye papa no obekwa enkwa wusodiem na wona oye bone no obekwa atamu wusodiem nenu wadomre amen kan John 2 verses 17 verse 17 no and the Bible saying what's the wiase na kono o se wiase we ni na kono etwam na de oye de onyankopon pe no de oye de onyankopon pe no otena hoda do oye de onyankopon pe no be den obetena hoda 8:35 na se de oye de onyankopon pe no be tena hoda dia Proverbs 8:35 se men ka say Proverbs chapter 8 Bible nen kasa verse 35 into about the the Bible saying what's na de ohumi no o se de oye den ohumi no we no Proverbs 15:24 o se de ohumi no wo hunu nkwa Yesu se de ohumi no wo hunu nkwa onyankopon atwa to o se ohunu nyankopon ohuru den nkwa etitetefo ni na de omani kwoto onyankopon yes o se de ohunu me no wo hunu nkwa adentra onya awrade ho ni so onyankopon wo den ani so na de ofumi no na de ofum nyankopon di ni krabro di wo krabro na wona watami ni nyina no watan nyankopon no odowuo kondo wuo Proverbs 15 the Proverbs 15:24 verse 24 the Bible say me kan was enkwa kwan was it den o se enkwa kwan ekọ soro enkwa kwan ye den ekọ soro enkwa kwan ko soro ma onimdifo di mahifo enkwa kwan ko soro di mahaya onimdifo obi a watress no Teminya wiase ni emanyina na mo home kra ajradi nyina so wo Yesua uwadina osumbu chenadi nyina Teminya wiase ni emanyina na mo home kra ajradi nyina wo Yesua Owadina osumbu chenadina Oh uo Yesua Owadina Ao Yesue Oyini Yesu osumbu chenadina Obutari jai enkwa kwan wasi enkwa kwan ekọ soro mo onimdifo suruma onimdifo wakwati asamande wase no band kunu wakwati asamando a wase no wani da so bi but I bet you that Asore and Hebrews 11
Okay. Hebrews chapter 11. Verse 13. Verse 13. And the Bible says, one in our shasro. Was it Yan? One in our shasro. Gideoso. Was it Didier so? I don't know we are. One sanka bashano. One sanka bashano. One who had seen Kujidi. I am a two cassa. Why a whole Yaman Frafu. I was assassin. Yahoo Yaman Frafu. Yes. And that's a boy be free. I think put time at the question. When you know mistake, who mistake, put I know. Last time, yes. And then what don't and then no quite amen. But yes, about yes. As some about China. As some say 20 now. Sorry. Kakautim. Na bunkunta sababu wa asam sabe e wo nchai 13 2 Corinthians verse 5 no 2 Corinthians Musa mu hwe eti wankasa examine yourself sam wo jide mu ana so wo jide mu a mu bisa mu hwe bisa wankasa hwe so wo botan ye de betimi dan kwa abrawo yes ene matufo asam na ba wo nchai yes wo betimi afram ya twehwe nkomo frɛ 055 955 2686 na oni apostle jujin komo sisi ya ade enti na wo Asore asam ne mudo mu odu na fa bebo wawo frɛ sisi na oni apostle jujin komo na asam no esuye pa check obotai no sababu wa nchai no dini kakautim we are Ecclesiastes chapter 5 verse 14 asam we quotation we be kan Bible no a na me wura ho obu a wonte sa asam we ase Ecclesiastes 5:14. Bible nkasa. 5:14 no. Oseka 5:14. Was na ahonyade no. Osi ahonyade no. Esai adwumabɔne mu. Esai adwumabɔne botai bɔne mu. Esai botai bɔne mu. Ahonyade na wo pray no a. Obesai botai bɔne ade ntra. Na sa wo ba. Na dimpo se onipa ye wo nipa ba sa ase. Bibiara nka ne nsam. Bibia no bɛka wo nsam. Wo ba wo mfa hwe ama. Ukɔ. Sa do firi na yama de jamu ba ye no. Yama de jaba ye. Sara. Ana be sana akɔ. Ti sa sam ne ntu mu. Obɛbrɛ gu kwa. Ɛda de obedi. Yes. But wo nkwa no. Dweno. Hello mpacho di. Ɛde ba bia kasa free. I'm within the grace. Apostle Shalom. Grace kasa free. Kasa free oti region. So be asato. Mi che oti region fo nyina. Ombete. Me ambassador wa hanu no. Mi pacho kasa. Ye wusu ya asa no bo address 20 obete. Amen. Adeba say obi obe di eni wa hanu. Ye ni obi odi. Ai oba di aduma we ho we baba why. Ye ni o makasa. Ai oba di enshira bebre. Why? Ichia oti fo nyina, oti region fo nyina. Oba di enshira. Oba hello pacho di baba kasa free. Hello, Papa. Shalom. Yeah, what shalom, Pacho, with you? Udi, baby, I can say free. Pacho, your friend, the kid, because I fit up. It's yet a quafford. Anyway, so about the insurance, some father, and they know the very. When she was, mammy. The summer changing back for sure body in you. Amen. Oh, yes, she jump on your coupon, no, shall see you. Woody and Yahweh, Woody and Elohim. Okwaje manya kuponi wonkwane besomoda Uwe nyumenyi na ye no wusha dani mu bakupo danu mu medanu wa wote no ho ye no konko afedi e wokani pefese ene ye foni ye mwenyina ye ndisi me be ye nshiwa ya so hwene mu se ya mpa besomoda Udi ni yawe Okwaje manya kupo. Yada wasi why? Oba de nsha bebre yada wasi. Hello Pacho di baby akase free. Hello Papa. E Pacho di baby akase free wada roma. Basem di Felicia, Scriptural wasi. Mi chi obo wasi fo nyina Felicia Pacho mi ti wada roma. Wa just ma ba unchan. Papa, nango po nsho. Amen. Na me ono kesi. Amen. Afa nsi di oko. Oyi omo muta na nango ponta enko mo so fo na batanke sem. Emo no asore na nisina ni masopo ni na. Eno mo no kinka ba goni ni na. Amen. Papa, badame te senti just say. Won't asam ko ni je we atwa so wada roma. Hello Pacho di baby akase free. Bajo free ba me enko. Pacho e origin bay. From Dominic. Yeah, be Corona boy and I'm busy say region bay. Bamianko. And we're waiting for region bay. Or Western region. Western region district. Axim, okay. Meet you wadaruma. Yamisha also. Onshira unsu mame.
Amen. Well, some papa or the brave. Amen. Never can answer a very cosmos. Now, dear, you take a crown say, Yamia Samra or the man. In fact, a boy and be brave. Amen. And now you took your name Garanka when I'm soon. Yamin and Cosmara would be. Amen. Bro, Antonio. Amen. Yeah, doesn't kind of say, oh, start number 2. Preaching so I was in 2 Timothy chapter 4. But the one man here on Luke chapter 10, 38. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Why? 4 verse 5. 4:2. Hey. Now me am adjering to my go to Christ much as them was it. Yes, mo. Until I told you was my career you what. But 2 Timothy chapter 4 verse 2. Why? Answer na me go to we. Why? Me da say. About the Israel. The patch of Butaya de Quasor in any say. What's a woody Butai into what did them we is a good yaman show? Ah. Our Fred grandma Pogmacola. They would hear to a go. One thing was some that. Because as some need them ho. Tunia Yamshia, Unia Badaye, who can't try to be Sunyaba, Unia Misunia Swanti. Hey, I got Rimo. But I know. Nenu wadom na nenu nkwajeda check butai na ade kono ofo na akobie yiri nti na akọ okuru nti na akọ ko kamia mu amonti mtu nti na ko oh sa ani o instrumentalist nti no ko hallelujah amen hello pachodi be akasa free hello shalom yawe shalom pachodi be akasa free so you believe and that free Friday Michiata credit for you now. And I'm going to I'm a dear, my team go for you as a woman. Maybe I'm missing some papa, the one. Oh, I have a branch. Oh, I have a branch. A grand quanta branch, but your friend, I have Preta credit of why. When you have some other flow is Papa. They say, what's that? What I want to say? Papa, the Wabusia some men from Miss Slow. Wabusia some, and you will say, I saw the wood to an more. When you're the other friend, you come with Wabusia some. Wabusia some would about TV so. But that would my Miss Samu. Why? When now, but tiny be new. So ni butai. The utu jidiana mo na so papa no mama nte wasia. Eye nto boasie. Ana sabi won kanche mo TV so ama sabi produce o papa nhwa mi ntie. David. E bi ono so on side story bi e bia na bibi wo no mo a wo so wonya wasadi e bi. Yeah. Ati what e mention as nti e wonya bi wo no mo a. Se o papa no mama en pri wo jidiana mo nto so a. E wo kanche mo TV so a. O papa tia. Eno no entimi sisa na mom ebia wo so wonya bi yu a e wonye. Yeah. Entimi me celebrate me nchema so ni asam mesrawo adawroma hello pachodi me bia gasa free oh kuse yankwa line 2 so no point na ba che say ne botai no mo ya say no hello pachodi pachodi me bia gasa free Abazo shalom. Yawe shalom jabi ba ko pe. Obade yawe insiro papa. Amen. Animre de obade yawe na mo so akasa kire na ma. Amen. Na da me kan me se living yawe etuti sa bo ko de ayen san ekida. Amen. Papa uni se eye no kware trudu. Ena nyimra se ni kire se bi nti na akwa asore. Yeah. Papa bebre ni mi nti omko asore. Okay. Aya ye fin se yakọ na yakọ Jesofo ade bi na ye di no ana ya tafre na no mom na ekire se ye kwa asore papa ye se busuye bi e kwa asore ye bi ana okoje insurance o de ba ya na o de be si table so na ne ba kan gu ye o kan gu ya o ko fa ki afana ka o be bi ni dan de agosim wa kan gu ni nti no o se akoje wa ha no amane a
ni tia wa ne say ohun ya nka wan kwa asore esan say waka ni soboro na atuagu Yesu moja ni nti okwa asore no waka atuagu enti papa aya no kware to do bebre nim ni nti omokwa asore na nka hwia gu kra no no e kire say onyankopon so ahwia gu oba de ye wonshira pastor cheni pastor mensa mother big girl living our asafuma de mo mbesa mote ase ne say ye tuti sa abo kode ayen san ye kide biara do ba de ye wonshira obi atiefo ne ahwefo ne aboafo nyina shalom ya shalom allo pacho di be ya gasa free Apostle Matthew because of Cape Coast. Bichia Cape fo nyina metio Yeah, Apostle Matthew we will home kaka. Metio Okay, maybe sir obey home tight. Who be here there? You want to tight to book ma. Enu de depend Asore ko no. All the me ni ho asem biaka. Enti ya Asore no mo wo mo nhye because e bia no mo de here dey check asofo ni bi nti no mo yes anti all the Bible baby no e cho we bia timi ye we ena so bi so chro so a nyam fom so ti enya dia me ade bi wo no mo a empese me chechirim woni fa so ma me se me kwakwa chechirim bebiri ti wo koto nko ade wa koto no se ye nto ena obi wa koto dia ena ade ye to ena obi so ne ono to enya wo a wo koto nti no twa bia no odi bu nkonta fa so for do se opeso wuri se 3 cities ne ba na odi 1 cd brandi e bia obema obi ya bebu nkonta ho e bia no nhyehyɛ mu no ena ye wasɔre bi wo no mu a omo won nhyehyɛ bi se bia wo ntota to wo mu se mi ma sɔre nti sa nyeta tinti na ba sɔre aka so be wu ami ngosie o enkan imbe chema sɔre mu ha no me ma so me nyi wefe that me fan ye teaching because enye nchehye sembeji wefe na bana no enu ni ma so rim anti me ncheche me cheche ma so rim sa wa ana bia de me fa me kire obi se chenchiro nkwaye ni sa ma sa we anti de enyi nyankopon sam nko ene ye ka na we onyema bi wo no say ye tua nkwa na so go tua dia ne kire so ne e wono ani nsam say ye tua eno waku tua dia no so tra mini asem bia ka ho ti so for hia na no abisa na reason ti a oye sa de e bia na obotai bia ode ye oba de nshira ye nyina no hu ye mobo hello pacho di bia ka se free so what you from Michael get free broadcasting Mike mi ti wada urma so what so person come who this now ode preaching no I na me time follow pa me hear Tuesdays and Thursdays but the academy again na me both playback about 2 times a week yeah live near Tuesdays yeah na de what on that pa me so da wasi hello pacho di be ka free akana sama metete mi wa o metete mi we o Bacho wada ro bia na nyesa obi wa ati je baby hello bacho di baby aka se free okay Hebrews chapter 10 Hebrews 11 verse 10 Hebrews 11:10 and that's one who be butayo Hebrews 11 verse number 10 it ujidia na montuo ni very important na wangata ujidia nyina so no so terri wo mu anu ati se mriketu ayetu ade mecha na se ya nipa dodo na ekọ on your mess get pe no mu nyina pa no mko obo otimi tere ori a onya asamka ozo anya good start yeah unya mesumu no de ba cha wo anya good start na o de wi a wa wi o asamu wo wi wo mu na wu a asatini ko ka because you no ka say wo anya good start no etimi ba ma ebia next we bi otimi sa kọ yeah but we de unya mesumu no we ntimi anya nyina so papa de a watu watwe yo titie Hebrews 11:10 ai otwe nkura o say tete for so no otwe nkura e wo fapem a ne chichirifo ni ne yofo eni onyankopon ni nipa ni nipa so for biti bi ka church member say ni ma lock heaven why ne atu ompuru ana safo adu ne nkura ai ni oni na busu afọ awon yo mamu nko heaven ni uyo obe lock mu heaven o mamu nko heaven
Wapro no mu kwa from kwan. The book of John 10:1. Okay. To 3. But John 10 to 27. Verse John 10 27. And the Bible says, what's it? I said, no, me say. The onfa apronano. Enko enwembu no. No fruit for a bit of. Yes, when you are years so. Wo you before. We are crumful. And no you tafo. And no be tafo. We are swanning. Do offer apronano common. For pronano or no see for people Christos. Oh, no, you have for. Oh, you have for. On the aprano for the mano. A prune and a beer punade. A mano. Now to Ghana, Lock Crawford. Crawford will look Crawford. Aye. About your amen. Now the video we are doing this Saturday. I conform and sound. And I'm chasing you chasing back. Okay. Now some perform. The Mabe teaches about some perform. Otamanim. Some perform. Otamanim. Or the Janigator no. Some cruise no. Among Naya conform and I could a deca in a muni. Or I quite cranny mobile phone. Oh no, we are no Dimica. On switch, I quite chasing. To chasing and you know, a baby Janai. Okay. To 2 o'clock for an apple was there. When I buy a crop for far for the bra, no you to a chair. To a first conform your neighbor, conform your neighbor to norms to cheat. Say, 1 o'clock forward. You won't have a bra. Amen. I come forward, Grobo. Papa. We are smart. 2 years and before Tamani. What done is before baby? Over Tamani. Hello, Pacho, did baby Agasa free? Shalom. Yahweh Shalom. Got me in the room and Katasha shower. It's Yashaman for you now. Papa, obadin Papa, I think we had a brain in Amen. Obadin Shira. Amen. Papa, I think I will trust him. You say, in Saint Jennifer, Zuma, the baby amount we never pay a brim, be any. Put chair crying on. Amen. Obadin Shira. Which else, my men, Amen. 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 Hello, Pacho, Jim, baby, I got free. Papa. Yes, sir. But good evening. You so? Papa, Obadin Shira, and you made it in condition about your mind. Amen. Papa, you could be a Agitao. And we did Agitao. I saw for all year, especially as the in your call, your guy as I'm about for Papa, you're showing him. What the for so made just so in my DBS, your friend, I sent it in some form. So that you go say, as you baby now. Obadi had my Papa, yeah, how you know, and say you come home. Crombe now can me. As I'm to fiancé. Ah, okay, Matty, what about the Adama? Yapoa, Yapoa. I no afraid about this. Hey, I asked about you. Hello, Pacho, baby, I got free. Hello, Apostle. Yes, sir. Me did the Boachi, because I feel something mampon. Watch me tell what I remember. Apostle Pacho, we did, I think in a chili margin, a cramagin, and topic me preach and business topic, dear, do that. Visa. Ah, Mr. Wa, we did, my boy, room, dear. Is a Pacho, and said, the pie bonny and your yasu eketia, asase so ahoche ne ohawo na emu atribu emu asoso timi brepa timi dwena ho amodi ne semi abo bi firi amene bi abo no nani abo ene okoto manhom na sidi no si press struggle amene no nyagro ena brebrem ye ya timi ni efiri mu na mehwe de wi no si ahometie ne timi chante ti abo ya boni be pan ti obasa ti o timi yayi na Apostle, you know we have a pan in cemetery and you need to kakra. Sir, Abu Abeko, how would you? Yeah, I'll pay you. And then can send me to the book of Ecclesiastes, chapter 3.
verse 19. Verse 19. Nipa mashebre. Wasi nipa mashebre. Eni mwashebre se. Eni mwashebre dey ese. Eti sam as dia hu yi onipa bi so koto di sema mra ni bi. Onu so bre. Onu so struggle pe. Yeah. Eti tio ka ti bi ba ponche. Yeah. Oti kan ti bo pop no ko. The same thing ti wasi nipa mashebre. Eni mwashebre se. Eni mwashebre dey ese. Shebre ko na da homa won. Shebre kro na dey. E da o se de oyi wo tie no. Se de abo wo tie no. Sa no nipa wo so tie. Eti amani nyo wanwa dia tu nipa na to mwa. About me mistake now my loco no. Opria na hange no. Asa konvo. And I'm only be sitting me do on who bonnet. Oh yeah. Who can the book of Genesis 9. Number verse 5 no. Yeah. Etinu on your part church and you ma wo do bebre etinu and man in your one na shabre ne de. Now doc your best shabre teachings. Share. Nipa masha bread and washa bread. Genesis 9. Verse 5. Verse 5. Was in moja de. Was it verse 4 ni anko? Verse 4 no. And na mo ni kra. Ni kra. Eni se ni moja mu nko. Na mu nie. Na mu moja de. Mo kra mebisa. Abo biara nsam. Abo biara nsam. Mebisa. Ko abo anso timi ye ni nyonko boni bi nyanko ponsu obe abo bi so obe twa abo anaka. Yes. Ne nsam. Na ti oni pass kwa wo se oni pansam na oni pass so obiara o ye ne nuam ponsam wa itinu oh yeah just shabra ni my brother yantu yabo na babo no wan ye ni mess topic no yeah hello pacho di baby agasa free ma kingdom ye me koso okwa ni ma kingdom ani me koso kingdom na nya enyi ye kro wutinu ye dim ni obo ni yom wona me nka ni pa kingdom na sam na nko hello, Pacho, di baby agasa free. The Pacho is boy, ma, because every man's one come. Why, mammy, dear, what room? Papa, young coupon shop, on your face. Oh, it's mammy. And then the preacher by the word dreaming. Bible, so I can let Gusu Casa. Or body, on show on your case. Amen. One boy, I am, I think what you say, and then you read me. Oh, shall on your case. Oh, shall know what if you know. Amen. O Bible can kind for so about the we shall with Danny Daniel to watch out. O more two more who do it. Amen. O body and fowls on the year and so on. Ye tea win so on. Amen. Very good. Now that's your young quad dear. Amen. Amen. There was Sabri with TV or Sabama FM, Arise FM, Sabama FM, Achimas Mankasi, Arise FM, so to Praso, Akonaba FM, and so Sunyane, and Cruise FM, and so Akomadai. But we shall be beer with Timmy, and the area for Asia Sabri boxing and bank could be at top gloves, Hashem, as a Minko America. I mean, called Bru de la Hoya, near Niskan Ghana, no kind of clone up for Edino, Asano, Naman go on, Kitu Abiansa, Sponsor Quajisam, not Yawada, Intimina, Eprana, Mintimina, and Nana, made it Banya Mintim if I will be, now sponsor me, Nabetra, Obadia win slap me tear for Nabua for Yamame, Kitu Abiansa, body in Shrubbery, on your Akumaswadi, we say we preach, I did not make you call it, may say you are, mean trap woman, and I said, Obima, Miss Obima, winning, eh? Abadi awe inshira. Ina we grass radio. Hallelujah. Sempre fora de O pensa me brata maniemo. Obadi afani senka. Hello Pachodi baby agasa free. Papa oko misabani tobodom. Ibacho misabani ibacho biti wadaruba. Ani me chao da waseso. Eno chechire me redi o tu kana e wi bia ojai. Amen. Ebiti o chechire. Amen. Mo wada wase pa ye na yeda wase. Sanse o cheche mu da ho. Na asase so nipa ina nya wasem ye tie na ka ide to na mo wa. Anka o kasa ina ka e kofam. Na so ye huni sa. Papa me yiri bisa se tobodom ha waso ebi wo ha na. Tobodom bi ho. Okay, yo ni me bona mane wada. Mate. Abadi inshallah. Yamchila me question ba ko pe. Video. Aha, me pacho nipa iwu de bia yi. Friji ye ma ibu faso me pacho. Bible mu
Bibisha was enka and because any pay fridge because ye papa is you say omodin ko she fridge. Oh, Mr. Ba, my won't check a crame or fridge once a month. Mr. Ba, obi wuna di share fridge more and your bonnet, and obi sooner di share fridge, one financial fridge man on your body. It depends on the pakuna won and the confess who we. So where do you be share fridge? The book of Genesis. Genesis 50. Verse number 1. Verse 1. Or say, na Joseph Edna Nimbutu. Joseph Edna Nimbutu. Naja and Munanim. No sugu no sugu ni papa so. Ofenano. No fini papa no. Joseph Esa and Nko Edusef one say. Joseph catcher and Nkwa Edu Day. Edusef one. One senator. So Edro. Send papa mu Edro. Na what senator Amudro. No mo send papa mu Edro. What di ada dia 9. Ada dia 9 enti saka fridge one come dia day. E ko share fridge. Obi betimi ewu a wotimi nsia no da no a because oye titire. Yes. Yeah. It depend mean who do obi share fridge anya bone. Obi wu na to anya bone. Simple. It depend ni pa no. Wo ani abusua wo dem wo ani hyehye wo wo. Na mu so obi be ka say who do obi share fridge wan from so na de pa cha wada roma. Ana ma kotu bi no. Obi di ade na fridge na wo a kodini ko fridge. Sabe na fridge ni wo. Sabe fridge ni wo nto mo hye ni mu aduro. Yes. That's it. No question adi aba. Hello, Pacho, di na be akasa free. Hand and crofon to akwa adwuma se. Se babu no. We kokotu free. Yahweh shall be free. Amen. Had the meeting set 33. Person of also na you 30. Entias you. Yes, unity and 30. Hello, Pacho, di na be akasa free. Would you make us every wada? That is shalom. Yahweh shalom. I become tanga. Because Rodoko. Michio Doko for you now. You have no Oyasha and Quafono, a bew or young Copoin, Yano Kawa, and hearing. Interview Mr. Romocasa de Omopia. Obit me kills are no idea what you obit me, Okazo and Kilcross today. Ubutara ngai kwasa eno obi dibe so nya wura so dem anu no kwa obi ne botare no Ndobia ne botare bebrebe ore kwa na Asore ba odi botare bia fa nyankopɔ obakwa ko bregu oba ha ho obati me hu se sere jamia kana na invest of ono oba jemo obeti de ya kan ase na say ye no then obini parwa yera bienti o kaje a uti musa butembo oni baba ko prana wa filma ba na wadi yeah memo se men kwa na wadi o kan bi ya wa tin denre bi ya wanye no de ko yeah no nyam bi se meza ya ba nso da meza ya ba na be ya sama kase be ya wanwa ene medika ka si atem dadi edu na pass adwane a balance anko yi amamu hello Pacho di bebe ka se fie mami ka se minchao nyame so botai na ye brai kan obia ne botai so ode ko ena ama nyame so ma do so ye wu ye wanu no so ka the book of Hosea no a na Hosea na ba yi wo be yi wano amu se di enti ne ye do so ne ye dore Hosea na so no Hosea chapter 4 verse 7. What koso dori no? Si ye koso dori wo nyame so. Koso ye me boni. Mo na boni kwa na koso. Yes. Adentia. Botai no. Ko do tia so dem wo no. Boni die no tim. Wani mo nyam no medane wo na hohora. Mo na ye go pe o Kristo na dane ahohora se. Me my boni ye won des. Odi be sha no. Boni ye ni pade. Because software na man nyema bi anu no di gina so e de bom pa ye ntino. E ofo se obetimi abobere bi anu afasa akwan so. Tono hunu se yiye die nu nye na bra ba oboso yiye die nu wo galo num yiye die nu wo nkuto num yiye die nu wo adwungu num etinu onim se e ba bra ba konkunu an nyankopɔ hwe hwehwai o se ni nsam hye na mani pa ya defo enye galo e ma bu mfumi wo galo nsam wo obi akɔwi apo ba ko 6 million wawe mienu 1002 ni 1 year rent and why no asa ko jabon pass ready boy na me danka o obi why 1 year rent why me ni dan amene wo dan obadi ya wen fani senka amen o mi adwini amen hello Pacho di ba bia kasa fre Bache FM Isaac me kasa fi akra Isaac Bacho mi tio Apostle ya mi shira o papa
Amen. Nyamen count. Amen. Me say, and you made dear. What mammy who you are for. Amen. Now, my question back when me beside the apostle. Yes, sir. O kwa solid dema, ne bisi wa solid demu piano. Obesi ebe kana. Because obi wo kwa solid dem, na ne bisi wa solid demu no. No odi abesi no beka. Ebia obi intasem se obebo asori. Oboso ofi asori dem ho na obefie. Ena ne kwa asori atimati ehebo so obeyese na mi bisa se ya na ena me question to su mi nu so ne se me stress se wo ya de ma asori a eye se asori no etumi yiwisi was eyiwu kire se atimati na ye we ma ya na. Oh, okay, me da wase em se obi bono modern ewa so number 1 untimi mfa obi asem enkofie na mum ye di Kristo asem a wote ye no ena di kofie kokotufo ema obi ti asem ni bi ena so obi so yiboa asore wokwan bi so a se obi se ye be yi na kire no enyam from so when read the book of Luke chapter 7 verse 1 Luke chapter 7 Kristo preach ena nkofie ba na nchen se papa bi ba yare don kosa ne ba yade ma no ye o kan Yesu amfi wom kopem se edum pempen so bi word bi pie fi mkrofo na num ti de ba kan Luke chapter 7 and Bible verse 1 was akwa bi ayaresa owi ni sem nyina ka won kofo kokura so no sem ka ewoden kofo kokura so no okose Capernaum Yesu owura Capernaum na asafo so pani bi akwa obuni ayare akwa bi yare oyewu oti Yesu kan no no oti Yesu kan no osuma Juda fo pani fo kwa ne nche kwasana ne se omra me sana kwa ne yade ma no wudu Yesu nchai no omni ne kasai kwachire se na nko do Yesu channel kwaso e wasane dendenden no mo sere dendenden so ofata se once no be se papa na yeso se kwasane ba yade ofata se wo yesadi ma no efrise odoyeman Israel onu wasi shiaden na ya o preach wo mu na mayen yes Yesu te ya no onu amko Oman fansie dabi Oman ni hunu ade awayo Yesu tie no ne papa ka to wada da nti wa mu asam no so ne papa se wa na e bibia ma menya dai mention na mu de o question I don't me pese me cheche me ko bebre aha me ko quotation se be pie no ebe se topic na ya bonne topic ni se e die nti e na akwa so Dinti na kwa sorry. Hello, Pacho, didn't maybe you can free. Yes, sir. Hello. Hello, yes, please meet you. Shalom. Yawa shalom. Mpacho. Udini baby you can free. Mpacho makata si gomu akweti. Michia gomu akweti phone na. Yo, me dasi. Me pacho, me bisa question bi wo. Tama wo kan question na first or second one wo ka say ye be a nyanya nchen so sa word na ya mentiase. So me kan Bible na me kwesi mentiase. Tumi a wodo abekwa tie nipa ye kanya nya nchira betietia so ni niema awka no a onyankopɔ se o kire o se enyema bi wo no mu a obetwa fo watamfo so ene niema bi akuti ano ya bai die be hu teaches no atie ni ye nyo bia de basement metietia so because intimate anya nchira wo bra wote bonim obi ka je so obe kwa ko use niema bi na wo de atietia sa niema oboa abrabo konkron ye di twifo bonsam so nyankopɔ asmatu mu amfa abrabo konkron antrase na atrase di bone na ga je so do ho atwere nipa dia obota ne nye eframa ne babɔ na bu aban na na be hu ba bia wugina hona bo se wuti wo ne tie so oba dia fa ne sanka hello pacho di be bia ga free hello TV no me dabi well on ya kasa so nyame shiro udi be bia ga free me ga free boase ichi abu asufo nyina ayo yes ye omuso
So for that was it. Said it's all okay. In the Muslim. Okay. I saw can I come so far. And I was it. Thank you, Sana. Obia, I can't even say if you say, Nka Ghana, Nka Yahon, Ama, Esiano, and some possibly Nano, you don't see as of a phone. But Amonka, preaching some preaching, Amonka, Quajism, Amon cheerful cry, Ma, Yammer Possible, and where Yamisha Sopu. It does it. Uncopoyana, not for the man. When shall be on good. I mean, very good. Mr. Heaven, yeah. Yeah. Yes, you are saying to me from Cossy. And a bit my Jimmy. Yeah, you put a sentiment to me. There be. Papa didn't go you as one for him. But you put a sentiment. You put a sentiment, one. Yeah. No. Yeah, that's it. Yeah, that's it. About the shrubbery on your Akumaso idea, Mount. But I know a good idea. On your botanist, the 2 corner, Udinam slow Nelco. Because the book of Deuteronomy, chapter 6:24, a show, but I didn't see I saw consuming Yankopon. It is a witness about Tainoa. And I'm a Taino no packaging or the amount. It is all for so another package be the man and no dear. No do more materials or more near my area. Listen to the Bible chapter 6, verse 24. Verse 24. Was it already saying yes? I don't say you pass it. Yana said you know. Yes, so ready a couple. So no Yankopon. Next year, one was it so then so then ye. I said just someone says we there be there be. Hello, Patrodi, maybe I can say free. What's that? Line 2, Yango. Hello? Shalom. Yawa Shalom, Patrodi, maybe I can say free. The pastor is Father Clara, make us a few voices. Hey, Clara, Pacho, me tea, what down, Wait, what is show? On Shalom, Sumamio. Amen. A question there is so for the behind our teaching you. So for Bibisa, I'm the teachers in there. Hey, and I can't quite some about you. Oh, for the same lecture, I'm sorry, I didn't make a note for them. Was it the I so funny beside the second lecture, power sorry. But my canoe wants to learn. Oh, because I'm the kind of me to Nichana. Me Pacho, Kalam Pacho, Miss Lowa, says the one who put Tino. I came in now, Zakraba. Kalam Pacho, when I was your body show, is a Butana Medown, Butana Comobia, Obia Zameno, no one Casaka country, no one the reason why in Tia. Obutano. Because of you all more, none preach your panel or pay software, or who say, Sabi Muntemi, boo baby, and no more, Yano, a democran were doing a chong. But what you saw stubborn. It to a person for betting me, I day, upon channel with teachings. And no one's why I guess I may cross for the ass in the coming in pay in Canim and pet preaching a babomechi. Me pay liberty baby. I met them. Me free media. Me pay. It will kind of cancel the phone. Obo asori no kono. Ebi wo nya message no. Into a pay. Into botano. Ni nyina kwa wie se ayankwagye nti. But majority no. Botani bi wo no a area central. Into obo wa konsoli sa. Aha we see no so this our hasai. What is that was remember be about ahasa biano na so no nyama mati nyama wiase nti no okọ ahasa no na se bia first na ko say or the bibi pete ne nyama so ton na ka edwane ba nti so hwese na ses ni ba fam ti se ba fam dia it means e ho say no tetata hwe no sa akọ to bu o si so na so akọ nyina ya tonton fo no nkwa no wachi won so sa Jesra, Jituya, Chada Ushia. Tanimro, who is idea? No one say, hey, or ye baby.
bibu tan no yamfa miensa ne fi yenkwa manone hello pacho udin be bia kasa free ne topic ne say dienti na ukọ Asore ubu tan ne say aniti na nyame soma do so bone kwa na ekono oyemo nhyew so be nyin sa tu agu wa bragu ja Asore ko you are disturbing yourself oh worry oh ha ho kwa catch your plane uti aso dem young boy o masturbate utani nye yesi ka so de kofu ana aka obi butani say ge bi nti na akọ oh problem pa wanya ge ba to problem hello pacho din be bia kasa free nyami shalom ya we shalom pacho din be bia kasa free ye fam Yohanes kwa ku me kasa free yeji iche yeji fo nyina papa anyimbe ya we wanya okese amen ombo wo ban amen wo mo church o me nsuro mo nyami 2 meter wachi amen ye dem pa bota wachi e se nyame beji wa fi wo mo ntabe se wo nti ye mu binu me ya sesa papa mi stra me pese bi bisa se mbi e fa ntale hye ho bitio ma e hye Lacoste o mo hye Ranet e bi mu hye Kamu mpa cho ya mfum so bite Bible se o ma oba nhye be ma de e na ya mfum so Bible asem o ka se oba nhye be ma de no enye kambu asem ni we yo o se Nyankopon se oba wo hye that draft no obo ni yie etinu oba ni pedua shape no ekita kono o do oba dress no ni wo ba bi gu oba mani bo so pe no amni nteso se gron. It will get the book of 1 Timothy chapter 2 verses number 9. 1 Timothy chapter 2 verse number 9. Sana man senta ade se. Man impo man ka so mo ntade de kurampo e yo man ka so mo de e street skirt mu no. On senta ade se. Kabani we kura Nyankopon so mo nhye de de ese because obi ma pam kabasa se because they wo ba wa nachi. Ni de wo ba ye na ne ha nyina na atade ndane ha na nufu nyina guo. Ti oba hu be shatade e be draw wo. The more the bra, yeah, the cut transfers was yes. Na you shape, na the 12 people say banchia. Eshebutum. Yes. La cause the universal. Dukunema. Because any member parent ye she nyina. Ya baby cry o krampa me church nyem bebra. E na bi na ba kwa she na we kura na ana we na ni kan mo she. Me pa chow Mr. also for Beshe. See, I am that way a protector. Say they was sleep and hungo because the dross nanka so shano tokro edasie tokro nasie tokro akata. It is a under when you kita we na a covenant we are a under well a shani under. And when you go so Beshe dear PM and 12 people when go that be because the member support I support to ye. Church in case me na me transitive wo na me support na balance ne kuremu that no ba so it will come ba ba mo say on she underwear etinu say you no be say no say oba bia ni skirt ni bia si bia ni de ye na underwear no e cover na ha ye na nam tete bro come de bi na last credit da ne sre no na akova no it is say oslepo no tie hwimpo na ama akova no na no hu amegu eti nyebe bi wa yentu yebu ni yentu yebu nsuo ni yemba ba mu yi yenye se yebeti tie Bible me pato Jeremiah 13 Jeremiah chapter 13:22 verse 22 na Bible say na sa wosiru akoma mu sai da be kansa gugu o de tse yeni ma tomi a na ko podi ababa shuti say wo mu ye bebretia no brim waru say ade na ya me sa wo yi watade hyasie di watade hyasie anhye bi wo yi bedi ni you sha na we to trust entu so ba trust ne maame tencho se ye onwo ye no aka na tade na hyane na ntem sei mesre mo hunu di oba hyane di oba be ma hye di misra la cosa ye hye se Asore ayi t-shirt na ya ran neck na we ni misra wada ma ene de enya we obi a t-shirt bi no ko hye tra na to apepe won no hye o problem adro no nti oba kra tade ko bet ma hye enu kwa se adro ni bebre no jinem so obi so no oye na no echese no wan yakono me so ba person wan yakono a wedded wife who dem o woni wuku ntam woni wuku tidam na so so ncha do sa woni wuku nko a adiasie edu pia bontin pe no aka so ye wedded wife no am wanya da ho tiri tetefo ne mfrem ma ba sa katasia kata ho sie yes na katasia na kata pie
no bad dress one you na frusu onyoba then this yachi onyoba anyana we onyoba be share ntade fun a shirt skirt as am open front open back open side and side and a skirt there as was ano yes asano hello pachodi me be aka free into kai wadaruma lo Apostle me pacho yanko because free sunyai me pacho me bisa say obutaye me butaye ene say me ko heaven okay na say ebia challenges bi ti say ma ware uda osusu diet say udidi ni ade a ati say safo no omuni nkwa mpacho no krebe eniwum na o sa ha no sa ti bia na uguso o srewrade o bompa yese ne sa honhum ne ntembetitia mpacho no so ne kwanso ana say o say o kona yesrema nkwaje ade se sa ade we na abesom ansna sa ade na froso eye bi na awomu ti o se wasakra wadwen a free boninim koso bo ofo se o ja bone ba ko mienu miensa wa ye free no wo su bi wo e wonye bi wo no ni pentimi sakra mfiri intadie bi we ni paduan mu a kristo bebredi ti aso dem o mo from so masakra madwen e so twadi amponya popon no check up manum ade ba ko ye very dangerous yabufu ndi nyakopo be check previous bra wo sakra wadwen no ene bra be sakra wadwen no what's the bebre wo ma kwaso so still na koko e ba ye mpata no enti ashawo na wagya ne kaka no friend say sabe sachira but ne kuma ba tisadi wetimi makwan e ma spirit bi wura mu yeah kono wote because what sakra so still no wabufuo ba ene yanka koko eche disani ma we ni anima nkiti bi wo no mu a yemu oyebu fani pa kotuno ni kudi asiani kotuno ni di asiani omo from so amasakra magere Psalm 4 verse 4 Psalm 4 verse 4 tia mubufu a osese mubufu a munya bone munkasema kuma mu mo dabre munyeko ba yegiti ni ba san so si we on fa nya djuma enam se wajai sabi awi wajai ashawo mpratwe no of friend wo se adwesa kira but se hum san nyema we mu no bebre ti asori mu said what we are saying or the recruits I think a cribbing watching one from any dukubo. Okay, and they say, across the red, Wabuduku, and one so vain will be a good way. Santarifono Shawajashi, but never for the Onyai. Obin Sakro Onyai. So Kobi Wasam Onyai, Obin in Cantu Swap, Obin Sanyaman Onyai, but of friend Ujitini. Etime slow check wa bravo botai na wo de koye no sanka wunya no say yesuro no ni edi na hyede so a hyede na wa chirechira wo ye no be yan chirechira be ka tell say do this don't do this tinyamesum ye wo do's and don't nyamesum ye wo do's and don't bebre so akọ do's no mo fa nya dwuma don't no mo fa nya dwuma to bi afa kakra akakra na ofa ne kakra no so a nyankopon se wonwie peye de bia de read the book of Isaiah chapter 28 verse 13 verse 13 and the Bible say what say yeti awrade asam no se owura so dem bia mu aso da ma dopo na adane mra tia mra awrade asam na dane emra etia mra asede tia asede na otia so dem na wasan so tia nyankopon dem wa aha kakra wa fa nyame asam kakra na wa fa abrabo amu wa ko pinche chichiri ma bebre tia so dem su nyame su ma abrabo kronkron na mani pa bebre abrabo funu wakopi chichiri wakonko ama ni pebebre akopi omo tikriso so omo kopi chichiri wabubu won say otia so dem so wabubu watoto fidiem atot say tafidiem so ama na che wom say tafidi a chichen krofo otia so dem wa asaka so seka fi na bufu mu asaka fi na no ya da bia astu asaka so ya sa hello, Pachodi, maybe I got a Shalom, Apostle. Yes, sir. The radio show, but the Yahweh show na Anton Bo na Anton Konim. Snapia or purpose. I did their show, so no bit me accomplish na to me. I share at the end Munyam.
But the sense apostle, Pacho, Michelle, more Santi Bequai, and more sorry, no, I'm very interested in it. But I've not been able to, gather people. So in that case, Bianca, can you, how can able to get access? Because more Santi Bequai and a baby Kumasi, I have baby and I say, baby, sir, and give me all my. If you are sent back quiet, if you are sorry, you are sent back quiet. I sent back quiet, baby, I was a crab, sign, come up, pa. Yapon, would have almost be good from Gusa sent back quiet, Rancho. Another would have fast Santa Regina Bia, or fresh off for your picky, I'll bet you be a sent back quiet for Quasar. And there be way, and first I sent him for no more, I sent him a baby all. We all. Shalom. Why we shroud, and then you bring message out there, my end. Now, Papa, jump a question back when they say, remember you on my or Quasoria, or pay the word of God or no. And they are Bob Brady, pray down, but also for now, preaching the word of God, and now, man, or no. Necessary man who are. Bebacho member ni ebebuno for and I say also for no ni ebebuno for. Okay, merase. Member no onyango pon fa so bia ma church member bia so on fa no on trem. O say 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse 1. In church pa. O say one church pa. Any church boni. Any one church boni. Adofo no. Monje ahom nyina ni. One word no say menji ahom nyina ni. Na mo so ahom no hwe. Eti ko na koso hwe. Sefri Nyankopon na. Sefri Nyankopon sa na watrem awu. Yes. Etu ko trafa ko waste you time. Na ko wu a ba cho wala ojejireje. 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 Yes. Wanu akofa. Because of my one is say kosowe. Yes. Ba kosowe. Ade ne kosowe, adane mo money. Kan wo da so tim. Ti usowe na we na mwa no balance. Enti o se die, wo betrem ni ye die. Wo nu say e free Nyankopɔn ultimi say fe dia ha me wo yi die. Ha na menya me nkwafire. Enti say no na wo trem. Now the young kwa when young kwa no wo di a eye wa ojejireje because one can just say kokwatrem na ko wo dabi oso kosowe nukurema se free yanko pass why dey what them and wa ko wesi uta wa kwatrem it about the book of the book of Isaiah chapter 3:16. Isaiah chapter 3 verse 16. What is it going for? Isaiah for. And then to tell the Bible say, I rather say my say, go pass by Isaiah. Oni papa. Me what is it first going for? Is a fear for. See me no masam. Bom kokoma me. Na bom man kokoma. Say me so bani for say. Catch your bani for say. Wo no be wo. Asore bani ti asore mu di bani wo no be wo. Wa man kokoma. So for ti asama. Wan ka san chira do. So for one preacher chira. An chobo ne funa kwa mo na sunu anya kwa. Oh, bani furu ne mu yam de. Wo ne bani mu. Next the mo me busa no sam. Me say me chance mo bi me o ketre nkodi mo kona poncheri me fa mfifiro. Ti me bo word na ma. Yes. Dio said deliver do sem pa bo e baba ma. Yes. Ada ye ti be bom pa ye mo bi true deliverance na spirit manifest natural at the court team wo. Tata mawra ade we akutiawi asuba we na awo mo. Frim one frim we be house ah. Eso asaka beti da beti Nyankopon. And what is aboni nim. Sa aboni na o aye door. Yeah. And I obie. And I must have to be na wuram na kutia no. Baby how mo nyame so mu. Papa. O te asaka o je beti dem o di boni. We are say dem hu dia me ye. And aso na bufuo ba. No di tibu body dem ba. O ebudu zara. Na ku kwa chechi. Adia, eju ya baba no aware wahu. We are papa no aware na wa yire a unni obebo wusu asakra waje eye oku ana yire kwano no atena eno ni mu previous way life send the first into kwaba muntamutie ene sakra is say kwaba send am laugh still old weapons na others it is still old weapons na others use to ni pepe say wa search ba go grade mu here no mutifio na ngasa mu amujejireje Hello Pacho
di ba bi akasa free Bible ni mu sempetre Apostle Philemon no ko adime na tesu hwema akwacha pro na sensempe wedi eminti bi da Ghana sofu ya nwa di enkuto na woton wo ba ya prekesa akwanchira wo ba ye disu akwanchira Ghana sofu ya nwa di enkwam na washe mezimpai bona tamweji Apostle okwadimene munkunku weni awu pastor mense pastor che yasi na ya tamweji amamu suro livi ya wasafu maye domwo apostle nkwaje samanaka ne gususu leka enyi bi bible no kasa jenyi bi bone no na yensem hunu yesu moje ato alunumi ne fi na wankasa himfo pochina doko jenyi bi bone no yensem hunu kodi owo kosie ya wonyanko bi wo painter na mo da ye bubulu kosie aleto ebe ne dwuma pa na de koye jenyi bi bone no yensem hunu abeyifonku ko aleto abeyifonku yi jenyi bi bone hwini apostle oba de lo yimya wenshiro anya one way da apostle ten bebrebe ebe na adinti quotation no wal kasa na leba oba de no nkonkra no kire de fafa we na asofu wuntumi nye no bebrebe na ni de hunu social media nyina ono pe enye bibia adoma kire de oba de ne de amo no won wede no hello pachodi baby akasa free ebreno o ma signame ebreno last one yanko whatever last one yanko hello mintunka whatever hello pachodi baby akasa free Shalom. Yahweh shalom Papa, about in show. Or sempa and nam kwaje sem so ka che wiase afa na nyina. Amen. Father was in wasem anu odin papa. Nso ba de so nka no ndom. Nyanse no de nti ase. Na den nyina fa be kire. Wasem a ode bra ye na so ode bra ogidifo. Ne wiase afa na nyina no anu odin. Edin ti na akwa Asore. Kasafa nyoma bebre we be ball part Asore. Na wasimi we check your boss faso fakonya yiso ama wiase afene nyina so aso atititru and living away kwa na asafu kwa yiwo edinti ne ba Asore edinti ne kwa Asore so hwemi yi kesi ya adwen sachira ana sachira de adan ho ana ba living yawe sumu dia no see etu eho na mo yi very good and they say matisa apostle ya boye entina meba ai edeme yale ne mama ne abeto no so no magisika no hode bia anasa so ni din na emefe via emanu gugu omuti mafade na emefe entina meba bie emom esi enkwaje bi asempa bi yate awo yamfum so ne boni bi a yedaso ma na ase yejai ati ehu no kra kwan ya dane aba si adan ya ho si yenye bi mu dia ene sa na mo ehu kontu ese de ba so de na si etu ho na mo ye nti asemi etwa bonti nyina ti enhye ne so papa ne papa de ono no ono na asemo no obia we ne bow we shen yemu kwa na wa pie wa firi ba do se wo ka kire wo be ka kire ye papa ye boni wo be ka kire wo be yi wa pen na seme gade wo be twi oni awo fum so bia wa ye ho so ye de ba se abontin su ni ene kura eno be ka kire wo de nshira papa edana se wo akunya no do a onyama ne ma e wi ase afa na nyina body egusu nshira no on bo no ba maye na word kesi a body nam na kwa so a oma be ba cho oba dia we nshira live ya wasa for me nyina we nshira metiefo nshira boafo nyina mama me na onye obi bia akoma so ade ma asem na ba wo nchen amen itu abi ajusa wo mo ade be support mo a
Shemi, I see. And number nego 0242 327172 and 02072 11337. And a good in Aseno. Apostle Quadman. Seno. It will be answer. And quite just another fee. As a mess I am. You papa body should be yasi that was say. ENT na wokwa sorry. Semne mudo yi ebusuafo asempano